دم باش خوندەکاری هێژا و دەلاز پێویمە گۆن باش بن ئەز مامۆستا بۆتام یا محەممەد وەرەمێ مامۆستای ئابرام شێجباک و ژیان یا ڕەفا دوویەمین شخوا وانەیە ئەمەی دەرباس بوو سەر ناسکردنا دبستانی بوو شخوا ناسکردنا دبستانی منی چلو دبستانە خوا ناس بکرا شخوا ناوی کۆلانا دیارە لە پێش دبستانی چ هەیە لە پاش وێ چ هەیە لە کێلەکەوە وێ چ هەیە کێلەکەوەی بێ دی چ ئاڤیالی چ هەیە بڤێریێ ئەم دبستانە خۆ ناس دکن شخوا وانەیە ئەمەی ئیر و سەرگۆتارا وێنا دبستانی دە فێری چ دبن شخوا وانا سەرگۆتارا me navê wêna dibistanê em fêrî çi dibe ser û pela dehveke şixwe pirtûk nav destê wê dine şixwe dema got têgeha dibistan tê bîra me li hundirê wê de xwendin heye nêvsandin heye em fêrî zanebûnê dibin fêrî hişkirinê dibin em fêrî alîkariyê dibin ne hew tenê em fêrî nêvsandinê dibin fêrî şûrvekirinê waneya û zanista dibin em li kêlek wê jî em fêrî hişkirinê dibin alîkariyê dibin têkiliya xor dibin şixwe di destpêka waneya xwe de em bêjin li kantona me em kantonê destpêkê şîrove bikin berî got em derbasî wana xwe bibin ji bo waneya me hesantir bibe kanton çi ye ew hejmara çend bajaran e em jê bêjin kanton wek em bêjin kantona Qamşlo kantona Qamşlo çend bajara pêk tê ji 10 bajara pê tê bes mîhin bajar bêjin ji bo got bêfêm kirin Qamşlo Tirbespiyê Rûmêlan Dêrek her wekî di jî 10 bajarê me hene ji xwe hundirê wê de 10 bajar hen em jê dibêjin kanton ew têkiliya navbera va bajara de got biryarê xwe bi hesanî derbas bike em va bajara qet dikin em dikin diriya sîstema got hatiyê danîn ji Rojavarê ev kantonana jî hatine danîn hundirê wa kantona jî ji xwe ev bajarana hene wekî di jî kantona wek em bêjin kantona Hesekê kantona Fûratê ji xwe hundirê wa jî bajar hene ji xwe em bêjin di kantona me de xwendekar zarok dema got dibe temenê wî dibe 6 salî derbasî dibistanê seretayî dibe xwe tomar dike ji xwe dibistanê seretayî jî 6 sal e 6 sal xwendin heye 6 sal xwendin heye em bêjin ji destpêkê bê em dirin çi em destpêkê dirin pêş dibistan dû dirin refa yekemîn dû dirin a duyemîn dû di a sîyemîn dû di a çaremîn dû di a pêncemîn ji xwe di pêş dibistan de ew ji xwe ew refa got destpêkê zarok dirin refa pêş dibistan di wê refê de zarok fêrî danûstandinê dibe fêrî tîpa dibe fêrî hejmara dibe fêrî hezkirina hevalê xwe dibe ji xwe ew refa pêş dibistan gelkî giring e got zarok hazir bibe cahiz bibe got amade bibe got derbasî refa yekemîn bibe ji xwe em wê ji wek hazirkirina wîna ji fêrbûna zanista re ye refa pêş dibistan ji xwe hundirê dibistanê de zanistan wek em bêjin em fêrî zanista bîrkarî dibin em fêrî zanista civak dibin em fêrî zanista dîrok dibin em fêrî zanista zanyarî dibin yanî gelek zanistanê di wê derê de em fêrî zimanê xwe dibin em fêrî danûstandinê dibin em fêrî hezkirinê jî dibin li kêlek va zanista ji xwe di her hundirê zanistekî de wek em bêjin em fêrî bîrkarî dibin çi hundirê bîrkarî de heye hejmar hene zêdek heye zêdeka hejmara heye hevdan heye kêmek heye ji xwe her biranşek jî
هندری ویناده زانستک برفره هیو کن بیشین دیروک دی شخوا او دبستان سرتایجی دیروک شد هندری جواب دی آن هندری جواجی میوانه خال سر دیروک ببین می پرتوکه می زانیاری هن می هندری زانیاری فری حسکرنا هاوی دوره بین آشناتیا آلاورا فری آف هوای ببین به چند آف هوایا پکتی گردون امی فری گلک تشتابه بین د ماگوت هندری دبستان جی ام فری خوندن و نفساندنی و با زانستی خواهد بین شخوا امانه خوب برده داوید کن و ام درباسی پرسی خواهد بین شخوا پرسا می کمین بیجه خوندن سرتایی چند ساله؟ خوندن سرتایی چند ساله وقت مگو 6 ساله پرسا می دو یمین دبی چند بریا دبستان و به و چه آماده کش خو بری دبستان و مدگم چه آماده کن وقت پیوستی دبستان چه بون چانتا جلوبر پینوس لینوس هر وکیدن لینوس هر وکیده پیوستی هنه ام هرن پرسا خوی سیمین به چه هیه در دورا دبستان و چه هیه خیز بکش خو وانه امی چو مگو چه در دورا دبستان اما هیه مگول کلک ویالی وی افروشگه هی کلک ویالی وی نا گلستان هی پیشیا وی نا سازیا مالبات شهیده هی هيا ام هرم برسا خوي چارمين بيتش هي نافي دبستانا واتشي شخوا نها انا ام دبستانا احمدي خاني دنمي نافي دبستانا خودي نافي دبستانا محمدي خانيه شخوا دما اجوا فرس بكم جو هر شاگردك ويل دبستانا خوبه بنافي دبستانا ويتشبه ودينه تمام هذه خانية شخوا ام بي اواي وانا يا خوا بداويت كن ام بيمنا قوم بيمنا خير وخوش كده وسركتن شبور